At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito iya pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Anya tima ko naman nilet. Naimas matlang dagiti linutok kapag sasangwan tayo kada mami. Si kakadaan talaga tinagluto, amboy. Wenno ni Mami Perpetua. Binoy buyam ti panagluto. Sa lodsodam no ni Mami tinagluto. Ure man kiti pagdamagam ni Mami. Ay, talaga analaing agluto ni amboy, Hanilet. Culinary arts ngamin ti inadal na ijay Manila. Chief cook iti dakala restaurant. Nagadal manan. Kat nangisuro iti kolehyo. Talaga analaing kang agluto no kastamboy. Ang mabitlaan. Awan ka di katulong yo? Saan kami pa'y anakala iti sukat ti katulong mi? Nalaka na uma. Kinaikayat na ti tumulong iti talon kun bangkag. Adda ngamin tumtumboy na. Adda pa'y katulong mi idi ang nagtuloy ang nagadal. Kun dayjay maysa, kinaikayat na ti nagtrabaho idi abroad. Siyempre, dakdakal ti sweldo ijay. Dalar ko naman. Urayan niya ti patrabahong kanyak into nagasawa ta. Pwera lang aginaw. Kat, ti aglabang aron. Ado ti trabaho ni amboy, Hanilet. Sa ata masango ti aglaba. Iso asya kun ti mga ramid deta sakbay asumre kak iti opisina. Kun sana problema ti aglaba, tandamat washing machine. Ay, saan ko apaglablabon ti katulong mi kini daddy iti washing machine? Kayat ko tay may galgal ti labaan. Napadasak mat dayta iti balasangag. Kan uray iti kadenden namin ti asawak. Inhinyero ngamin day iti patro. Saan pa'y man lang dagita ti problemahan tayo? Mangan tayo kit di. Agpalwatan tupay, sakbay nga itulnog kay di balayo. Ay, huwan gayam. Kuna ni daddy, akayat natakano ang makasarita may panggap iti plano tangag kasar. Awan ti problema iti dayta. Kayat ko nga ang grande ti kasaryo. Nabisinan kan sa mata ng ure kanyak, Pipita. Nangan ka kamalatan na. Tinungtungan na kami niya maburak. Talaga na itong tungakin ko na inoroy pa'y anak burot ti pagkapiyaw. Ay, iti sango ti store, tinakitaan may. Tinamag naman kanyak, mga paya, sana na makikita ni Ampyong. Anya nga tangag peso tinapasamak kinampyong kamutaw. Manipo diti simang putak diti bugyasan iti naudyan ang katulungan, yak man nakikitan. Yak man nam mo. Adaday di na minsan na sinardengag idakin kulas ng agsarsarita. Pagkamuan tapimanaw mo na di pa nagpakara ti luho ko. Manipo didi, saan mo matan na nakita kasa? Ay, Wayne. Ay, adda mabisinan ka, ano, dahi nga Ampyong ti pagsaritaan ta. Awan, iska na dahi ta, Pipita. Saan pa yung mabisin? Ano agluto pamanak namin. Ay, una, apay kidi na di mo ramanan. San ba nga alkitran ti lutwam, tapno di mo ramanan? Sika talaga, anyat na kay ramramanan ti alkitran di ka? Ay, kwa. Adda ngamin nalaing, ako siniro ngam di naramramanan tilot-lutun na, talkitran tilot-lutun na. Ay, tilay magbagam kamutaw. Lamin na doon na nagasarsarita ka, amboy. Ngamit at plano yon ti agkasar ka ni Hanilet. Kaya't kayo agkasarita na imbag. Anya ka diti bagayo, daddy. Daddy ko naklatan ta kastantumot lati pagtungpalan na. Talaga ka diya desidido ka na makiasawa, Hanilet? Uwan, daddy. Awan, tibig na pawiyan. Ay, tayak pa yan, apradan. Ay, nakasirigbat nga ro na katulong ti babaunan ko ma. Ayun ka man kitang timple ti Diyos sa Hanilet. Sige nga ro, daddy. Naguyag ang madan. Ilanak pa iti agas ko. Ikami ti dero, ti uyokan, ti isang baso na punot o danom. Lakam tumot na ni ti honey lemon. Amo ka masirib ka, kas ka ni Hanilet, amboy. Nagagad ka ba
Malagsit ti panang tulong mo ken ni Perpetua iti negosyo. Mangisuro ka pa iti college. Mauawis akpay no kwa nga ag-lecture ka dagiti seminar. Ag-extract pay no kwa iti tutorial service no sa anak lakit ti busy daddy. Adunay ti baga kumikumam. Panagkunam ka ba alam ti mga kam iti pagrebengam ka sa asawa? Kabaalak daddy, may pasiguradok dayta. Nasayat launay. Ngem santo nga ta ngagkontra ti Siribyo. Ay saan daddy? Agin inayat kami launay kini Hanilet. Awan mo ti saan mi ang nagkinaawatan manipod na gayan ayat kami. Mayat no agpada kami ang masirib. Tapno, masirib to amin nga anak mi. Nang ko nagiting bagbagayo kini Amboy dati. Ti yun sapay kayat na makiasawa Ang mga nujok to na gana. No nagladaw ka nga minanagnakam, nakapanunod ang makiasawa. Hindi kumapay ka torpos mo iti kuliho. Kat nalataw kami nga ron anagam mo kini Amboy. Sigurado ka nga isot kayat mo pakiasawaan. Talaga sigurado at daddy. Kunak nga ron itay nga awan binabaw yan. Nagagat unay tagbalinto nga asawam. Ang mga nusan na kantumat labasang. Saan matlaan ni Amboy tinagagat daddy? Uray siya kat ado ti pakakumikumak. No jak la pinagustuhan ti may sa agayem ko adi maray iti paskat. Saan kami kumanagam mo kini Amboy? Isu ti umunaan ang isala kanya. Kat tunggal at dadarayan yu apaskan ni da kayo lanta ti kanayon ngagsalasala. Nalay namin ngagsala ni Amboy daddy. Wan, nakita ko ti panagsala na. Nadlaw ko analalaing pay nga kiningam iti sika. Kasla maawatak ti kayat yu asawon daddy. Isun samat nagdwa-dwa kayo apalubusan na ka makikasarken kwa na. Saan na bakla ni Amboy? Mala, da kayo ti makamo. Ibagam kin ni Amboy nga ikuyog na ni Perpetua tapno matulagan ti kasaryo. Inipipita ti masawat ko. May tawan pa'y pagkatulungan. Takanayin na makasarsarita ka. Awan na trabaho kay Jay Balay ka mo daw. Iso kay mayak na tanito yung galdeng. Ay kat, naturog ko lang ako man Si Kamot? Bigat maturo kak tigday. Sa anak anarwam, akas na teraramidan na. Basta, as nagsakit ti bagay na nararamidan. So nga, umayak na tumulungan dito yung galdeng. Ay, saan mo ka diya nakikita ni Adong? Kahit nakanukot yung trabaho iti karding. Sumaranan to ka daw. Ay, kunak nawan Nicolas. Damat gayam dito ang trabaho. Wan, Kulas! Isarding mo pala na ita. May kata, makisarsarita ta kinipipita. Ay, kwa, agmirinda tayo kunak kuma. Wan gayam, oras ang di pa nagmimerinda ka mo daw. Talaga, naglakang ang nabas ti oras ya. Ay, di magagdig na Nicolas. Oy, Kulas, sumay ka pa agmerinda. Siyak pa lang di mangituloy di ka naramidam, kaya now? Agditinulong tayo to, no madamdama. Ay, aginanaka pa'y pipita. Nya nga, ginanak. Awan nga radararamidan ka ginanakit day. Sa anak pa yan bandang kanya. Dahil katimbaga ni Daddy idirabi kalpasan ang nakapanaw ka Amboy. Ibagam ka no kini Mami Perpetua, adumanon kayo ni Ije Balay tapno matulagin ti kasarta. Ibagak to nga rin ni mami. Akasarita na ni daddy. Tapno matinong ti aldaw nga oras nga yay mi ijibalayo. May mayat nagpaiso na isudat at tulad. Ngam itatasaan pa yan atinong ti aldaw ti kasarta. Ipakpakaunakon kan ka. Jak agbiang nga awan ti katulong. Nakasaganak mo't nga agsirbikan ka. Ang padatang ata pakakumikuman. Jak mamati, amay paay mo amin nga oras mo kanya. Alaman lang yan. Ibagak to ni mami. Isunton ti makamo iti dayta. Makadlawak. Mami matla aminan. Apay namin nga amboy ti birngas mo. Ay, pampanunutom samot amay sak amamas boy. Sige, siya kunti makamo iti amin. Da kayon ton ti agtulag kini daddy. No, kaano ti ipapantayo iji balay. Tapno matinungan ti kasarmi. Jak makarwar iji opisina, ta nagado apakakumikuman. Ngam padasek to nga awagan ni Justino. Akin, masapol nga dan sukat ti katulong tayo, mami. Si kantumat ngamin.
Nalaka mauma dagiti katulong ken ka. Imala kalata iti daidila kay perpekto a katugangam. Ni mami mo't. Ipalagip yu pala dayta. Agbalinak ton anaano sinton adan asawa. Sa dinugayam ti nagtulagan yung apagyanan to. Naangaw kayo matanya mami. Agpaspasapol ni Hanilet iti katulong. Dito'y balay ti pagyanan me. Kahit ko tay naanos a katulong. Ay, dahito yan tay kunkunak. Ay na, makamu kayon to nga gasawa. Apag-iso na itiyawag mo, Perpetua. Katugtugaw ko dito opisina. Dagkamin masangot ti Rumar. So nga inawagan kalaangan. Tinungan ta kumano kaano ti ayo iti balay. Kasayatan ti Domingo. Day talangal daw ti awan na pakakumikuman. Mabalin mat nga agpaiso. May mayat kumano day ata nagtimbukal numero ti pitsa apa nagsasangot tayo. Jagem bagaro pakadaanan pa ilagayam ti amom. Si kano ti kayat mo? Si kamanlangan ti matungpal. Kaputa si katibi na baiyat. Inton Domingo latang arudan. Alas 2 di malam. Oray, umay kami kumapayan mangal daw. Tamalpas ti oras sakpay alum nagtiini. Ay, talagang adda pamahiin mo ako nada. Mabalinat tano isot ko nam. Diyak nga rudag po yatinton Rabino Sabado. Tapno diyak agtugnab no madama ti panagsasari tayo. Kabayatan ti panagpalpa tayo. Mabalin tayo siguro narugyan ti agsasarita. Tapno matinungan ti maipanggap iti kasarmi ken ni Hanilet, Daddy, Mami. Alang arudan. Alang nga din tani, ang tugok po ni Daddy. Ay, hagsuya, baka talaga. Ne, amang ano kayat mo pa iti mapanmaturo, gabalayan. Aglagaw kan sa amot na balayan. Ang ako laday day. Kasado ngagtugle pakit no may ayatan na kamang buy-buy ay tikinalailo dagiti anak ta iday magmagandayaw. Umapal kayong samat, Daddy. Mawang kanyak daytan. Adi nga may nabalayan. Ne, apay asak ti pagdamaga miti dayta. Kahit ka lang nga pag-isip may nabalayan. Da kayo nga gayan ayat at damasagnan. Anya, ada ka din napanunot yung apit sa kaldawan di kasaryo? Kwa, Daddy. Inton June 28 ko ma. Nay. Kaya't mo nga na nagbukal itipid sa ti kasaryo. Ang mabiit lang. Biyernes tayo jayang boy. Mabayag ngamin ti Agosto apa nagkasarmi. Kahit ko kumakit June bride. No, into na gusto. Mabalin lata. Ada talo abulan apan nakaisagana iti amin amasapul iti panagkasarta. Saan kayon sa gidingag kinawatan iti pizza ti kasaryo? Amang ano agsina kayo, sakbay ngagkasar kayo? Eh, dahi tati saan po ang mapasamak, Daddy? Sige, yun lang tangaro dun. Ado pa iti masapul a pagsasaritaan tayo. Kayat ko nga ing grande ti kasar. Talagang ing grande. Maminsan lang ang makapagkasar kayo kat masapol ang nakalalalaki. Kung naglakit din no, saan ta makapagkinaawatan, may panggapitipit sa ti kasarta. Uray anya apet siya kan bulan ti panagkasarta. Ngam na pintas ti June a panagkasarta. Ada ka di kasjay, Hanilet? Uray anya apet siya, basta June bride. Sige, June nga rudan. Kana mo, ada na panagnaka. Saan kagayam nga amboy ken ni Mami? Maawatak ti kahit mo asawan. Anya ko matidakas na iti biyernes nga aldaw ti panagkasarta. Nadagsan ka no nga ron. Nadula amin. Uray man kit di awan 0 wenno nagbukal ti aldaw ti kasarta. Malagip ko man kit di. Sakbay ti kaaldawan ti kasarta. Masapul nga ban katulong pa. Sige. Ibagak dayta ken Mami. Di mo pa kariribukan dayta. Asikasun takit din dagiti masapol iti panagkasarta. Ket ni, nasurok la makabulan na. Kung naklakit ito marapait agency ito mawawag. Ngamit kayo makamutaw. Napayang nagpaiso na na istambayan ah. Ay, sutilit man ni kamutaw. Hello, kamutaw!
Sarita? At nakakadili tarwangan. Si Kamot, sutilan naksabay, umawag ka pa ilang. Titirwangan di balay da kulas, ayang ko. Dangamin papanan mi. Ay, kasta ka din. Unaklano, dito tarwangan ti balay kong. Intun maminsan lang arudan, nga may kamang rabi dito balay, wan. Barang awan tupay pagkatulunga. Sige, nawan ng di magam. Bye! Mami, nalagip gayam ni Hanilet. Sakbay amadanon ti kasar mi. At danton katulong mi. Ay, huwag agpaiso. Nalipatak matan. Ay, awagag tumantintan numero ni Mrs. Agarpo. Ni, kunak man no, agsapol kayo adagos mami. Nung arod saan nalagip ni Hanilet. Ni Hanilet. At dangatan nalipatan na ngayon baga kanya. Uno, ipalagip naman ang tikatulong. Hello? Nalipatag kayo nga imbaga ambot. Makabulan ti honeymoon tayo kay Bagyo. Dito'y balay ti umunan to apagyanan ta. Sa isuklantan to dito balayo apagyanan. Kalpasan na? No awan tupay may patagdar abalay, uray agkaseratan tupay laan. Ni, hindi pa ikat kasla umang tanga umakar-akar. Ay kat ti katulong. Sumurot ka data no sa dino ti pagyananta? Ano ko ma? 30 ti tawon ko ng boy. Tsak narwa mamaya dayo kini daddy. Maawatam ko madayta. Siyempre, saan akas karina may ruwam ko ti bagi kamaya dayo kinkwana. Sige, awan ti problema iti dayta. No dayta ti kayat mo. Ti iso ti masurot. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani super pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dayto nga channel. Hello, madam! Naimbaga bigat yo! Ay, maragsagan, haglot naman ang pagsulkak! Ay, kasta ka di, madam? Mabalin na ta! Intunhon niyo pa imit lang di pa nagkasab dagiti agbaling nga amo. Ay! Sige, urag biyahe akto na intun maminsan ngal daw. When madam, agyaman akmat. Bye! Hay! Ay, tuyan tayo ko na adam. Back to reality. Kalpasan di makabulan na pa nakaistambay ka. At damanan, sumber ka kakatulong. Wan ka mo to. Kauawag ti sekretarya ti Marapa iti agency. Kaya't na kita agbalin nga amok, asakbay ti panagkasarda itun hunyaw, at dakto ni Jay. Agnobyo gayam nagitagbalin nga amom. Nagasawa danton, kunam? Wen! Kat da nga adda kanton ijay sakbay ti kasarda. Wen nga raw. Kasla inawis da ka makikasar katagbalin ka mo nakatulong da kasya. Si Kamot. Sa baliman nga tatiba ka mo. Talaga la nga kasapulan din ti katulong. Dagi di agasawan tao nga agbalin nga amok. Kahit ka lang may pagkatawaan niya. Saan mo ta nakakatkatawa din bagat? Kano nga rod ti panagbiyahem? Imbaga kiti sekretary, mabalin nga inton maminsan nabigat ti panagbiyahe. Basta gayam. Unak na mabayag pay. Nga da pagkatulungam. Si Kamot Budoy. Nusan kayo pa yung nagkita kay Nicolas, di mon malagip ti umawag kanya. Sa kalpasan na sutilin nak, ta mapan na nagkatulong ni Pipita, kit masapol nga dan ije balay dagiti agbalin nga amo na sakbay ti kasarda. Nay. Nagadunga mumon sa sutilin na kiti kasta. Awan sir-serbina dahi tadamdamagam. Nagkunaking kadamagam pa ilang na pagyananda. Sayang lang ti oras ko hingga. Saan yun nga ilingad, mami? At dagahim nalimod na kasarsarita yun ti cellphone nyo. At ka di pa'y plano yun ang makiasawa? Niya ang makiasawa ti ibagbaga. Ti sekretarya ti Marapait Agency dayjay. Agbiyahe ka nun inton maminsan nga daw ti agbalin akatulong tayo. Katulong me ken Hanilet. Intulag na ngamin.
Kabayatan nga awan pa'y balay mi, wano pagkasiraan mi. Umunan to pa'y nga agnaad kami iti balay da. Sa umakar kami dito'y balay. Anya daytan. Agkara-akar kayo iti pagyanan. At may ramraman pa iti katulong yaw. Man ano ko mami. Ibagat to kan Hanilet nga in kami sukunan ti katulong mi. Ay saan? Ha? Mading aggahi kayo no dandani kayon agkasar. Taasidag ka no ti desgrasya. Agkuyog kayo matnyaron. Kasaritak to ni Justino. Ada kami laangan ti mangsukon iti katulong niyo. Tay baglakit din ta narwa ka na sa pangagriring. Ang gamit talaang manan nga agmaneho akit ilang distansya. Makaturturog kan sa matabalayan. Lap-lapdak nga ron ti panagsuyab ko ta amangan no maipada agit tinadamag ko idi naglak kano ti pangana. Anya ti kunap? Naglak ti pangana? Sigurado ka iti dayta? Una yan dayta apanang mulagat mo kanyak perpetuan. Amangan no sa bali ti pampananutem. Panga, saan ka nagbidot iti nagdenggap? Mabalinggayam ngagserra ti panga. Itaman lang nga adamadamag ko akasta. Nabayagmat kit din day di pan nakadamag ko iti dayta. Angam saan a fake news? Malagip ko man ket di abalayan. Adun sa pela ang tinaskan nga si Kaswen dagiti anak ta. Ta saan da amasango ti mangsukon iti agbali nakatulong da. Siya tinagdesisyon adu ata amang sukon iti katulong danto. Saan ka di nga inistorya ni Hanel at Ken ka tiga puna? Gaya malagip ko. Mamati ka kadipay lang kadagita pamati nga asidag ti disgrasya no agbiyahe dagiti dandani nagkasal. Nawamot dakas na ti mamati. Saan ka di? Sa bagay nga agpaiso. Tumagas naman ket di nga agkape. Rimwara kami kat nga awan yung paunag ko. Madam Damapay, ngaglukat yung opisina ti Marapay ti agency kamutaw. Isahan nalagip ka man nga awagan. Madam Damapay, ang mapanag kaya kartain. Isumat nga, umawag ka. Ala daw ka man na rumurita. Kamay mayatan na magpailati ko na. Itay pa ingat na Nicolas siya eh. At kumamod din iti kartina. Sana nasapang ni may nakikaro ba da ama purat kan lakay punpunya po. Nambaranda nakikapay. Ayuin gayam. Diyak manurin nakikita dagi dyan lalakay kabayatan ti kandak di tabugyasan. So, agrayo madadwa. Awang gayam. San kamot lang agkaba-kaba? Anya mo di tayo sa ludsod man? Kapay ko mga agkaba-kaba ako ay? Ang mga nunaoyong nagitagbalin nga amom. San mo't nga ta? Agkasar na pa'y matlan? No natayangan na nga ta. Hindi mo mag-amaw, agpaisaw ti ugali ti tao niya. Ang amnang ko, nuray niya pa'y ti ugali tagbalin nga amaw. Punmud kiti ha. Magmagna ka mapan iti garding, kabayatan di pa nagsarita ta. Ay, awan samot ti baga ko. Idipaglangan ti cellphone ko. Bye-bye! Ni mami talaga. Nagado apat-pat yan na. No dakas nga agkararwar ti dandanin agkasar. Kakasano nga ro da may sagana ta dagiti masapul iti panagkasar ta. Binayaklatan ni mami. Narigat akong kontraan. Talagang amboy kay ti dayta ang panag Ha? Sapay kumata sa anak ton nga amboy into nagasawatan. Sapay kuma. Amom ama panakasta. Siyempre, siya ti babae. Kutnoan niya ti ibagat katiso ti masurot. Oh, ama nga numabutang kan. Day talakit din. Anya nga tanga oras ang makasangpot da daddy kan mami. Kaya't kung amin na siya ti makisarita iti agbalin to akatulong ta. Awagat to inton mangal daw tayo ti restaurant. Ti mangkater iti reception ti panagkasarta. Naimbaga malamiw, sir, ma'am. Da kayo katitag balin nga among? Naimbag na nagsaludsod ka. Pakigtutak ko man. Ang mga numapagbidutan na kami nga agasawa kan abalayan perpetua. Da kami tidadakkel dagiti agbalin to nga among pipita. Siyak ni perpetua. Siyakmat ni Justino. Pipitan sa tinagan mo itay. Kinasaritak ni Hani. Kat kadwaak ni abalayan perpetua amang sukon kan ka. Dakas nga agbiyahe ti dandanin nagkasar. Iso akin no nagkan ni Amboy.
Adwa kami latan kini Justino amang sukon ken ka. Ay, no kastada kayo nga rodado ti ka kontrata, ma'am. Siya ti mawag iti sekretarya ti Marapait Agency. Siya nga rod ti kasaritam. Sika nga ro ti makaammo ang makisarita ken ni Pipita Perpetua. Mailiw sakit din ni Hanilet kanyak. Anyan tulakit din inton agdenada ken ni Amboy. Hello? Hello? Daddy, kumusta kayon? Itay lag sa papimanawak dita. Mailiw kan kanyak. Dahil takatulong tayo ti kunak, Daddy. Agastoy agsasarita kami pala. Pinanawak latanidan tay mawag kami. Kaya't ko ang makasalita dahil takatulong, Daddy. Iawag yun to kanyak, intundad na ni kain makadanon. Sige, magagtungarod ka na balayan. Sige. Awagan kan tungarod. Bye. Anya nga tati pampanunutan ni Hanilet. Dahito iti agbalin a kwarto, maging ga iti madanon ti panagkasar dagiti agbalin nga among Pipita. Da Amboy ken Hanilet. Ni Amboy ti anak ko, ket agbalin tumat amanugang ko ni Hanilet. At kasardan to inton Hunyo. Ay, dandani kaya man ti kasarda, madam. Dahito ti inyo na unay ni Hanilet. Sakbay amadanon ti kasarda, addan katulong da. Awan nga min ti katulong mi iti agdama. Narigat nga min tagpili, di matalaga katulong, madam. Dahito ti nakapanunutak na iti agency ti pangalaak iti katulong. Ket imbagak idi iti sekretarya, aday tay kumamapagtalkan ti itentakan niak. Anya manak nga rodoon na ita, adamanan pagsurkak. Sige, Pipita, agi na nakapailaan. Amok, anabanog ka nagbiyahe. Awagak man ni Amboy, tadamagag no sa dino ti ayanda kini Hanilet. Imbagak lang aro din kadakwada, adakas nga agkararwar ti dandanin agkasar. Tamat na pamat, dagiti, agpaling nga amo ka. Awan gayam, kasarita na kanto ni Hanilet. Iso anay bagak itayken ka, aday ito ti agbalin a kwartom, aging ga amadanon ti kasarda. Sige nga rudan, Pipita. Wan, madam! Unyak paisaw. Anya nga tati plano dagiti agbalin nga amo. Ay, as nakayat ko ti agita. Ilitip ko man labi. Inton madamdaman nga isimpak dagiti linaon ti maletak. Rugyak tumatan ti trabaho kas katulong. Wan gayam, nalipatak matan ti mawag kan ka. Inyiddak namin adagos kalpasan anay tulnog ko da Perpetua kan Pipita. Ay, nabanluga ka nagbiyahe. Ama nga naturungan pa, kabayatan ti pa nagsarita tayo, Daddy. Naibagayo ba't lang kini Mami, akayat ko akasarita ti katulong? Anya tinaga na itayan? Anya itayan, nalipatak met, talaga alumakay na taon. Ang amawang payapukok. Anya kayo mat, Daddy. Apo ko adagos ti bagbagayo. At nanatagkamat yung anaga ni Tay. Pipita gayam. Awan, Pipita. Naibagman ta si ka tinakalagip. Naibagag kami kan Perpetua, kayat mo akasarita. Sige nga rodan, Daddy. Adapay papanan mi ngamin kini Amboy. Sige, agan-anad kayo. Ibagam kan Amboy at anangin na tagpaneho. Bye. Makaturo ka talaga. Daytoyan ti ko na ni Perpetua. Adakas nga agkararwar ti dandanid agkasar. O niya, nalpas kayo na nagsarita kini Mami? Wan tainid ko nga rodon ti cellphone ko. Kababain mat kan ka. Imbagak kan ko nga dupay ti papananta. Ngam sakbay ti pangrabi kat adata ni Jay. Naimbag na saan anagungat ngagparabi ita kat dandanita nagkasar. Kasla strikto ti langan ni Mami. Masurot ti amin nakayat na. Angam saan na nga mo ti agunget. Saan tang agparabi iunay, Amboy? Sakbay ngagsipngat katagdatan iti balayo. Uri, nasatsapa pa'y kuma. Sige. Ituloy tangarod inton bigat dagiti dadduma. Mangliwat ta arum marin ton bigat. Kaya't magmalmal mamaturo ka.
Tas nabannog ka una yan. Iti inaldaw nga irorarta. Asa na bale? Tamakabulan pa sagkasarta. Si kagayam ni Pipita akatulong minto kini Amboy. Ada ka din naibaga ni Mami ken ka? Tila ang naibaga na kanyak. Kat pagyanak kanuti kwarto nga entid na kanyak, aging ka iti makapagkasar kayo kini Sir Amboy. No saan la ko mga ipaawil ni Mami, ada kami timang sukon kan ka ija opisina ti agency. Da kami kuman tinang sukon kan ka. Dakas kanot ama nagwara ti dandan nagkasar. Sa nabalik, agsasarita tamat ta. No may panggap iti trabaho, madam. Awan ti problema iti daytan. Sakbay nga ibagam nga awan ti problema. Denggan nakpailaan. Na-strictum sa akit tayo nga amok. Dahito ikat nagsasaritaan mi kini Amboy, kabayatan ti panangtulag mi iti panagkasar mi. Saan mi kuman akasapulan ti katulong ta nalaing mat nga agluto kan agpada kami anadalimanag. Nangro na iti kwarto mi. Naglaw mo kagarod. Managdaldalos kayo, madam. Ti problema itakat para inaw kan para laba. Ay! Nalakala na kita, madam Hanilet. Kabalak na kita trabaho, tayo sukid ni Tilinya. Laklakam lang ti aglaba, tapampanunutong nga da washing machine. Uray kasaritam to ni Daddy. Jack kayat amay labat ag iti badok iti washing machine. Kaya tiyo saon, madam, aggalgilat. Anyapay ko ma. No di mo kabaalan kan di mo maanusan, mabalin mo pa'y tagbabawi. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa'y nakapag-subscribe, at blog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nalpas kayo ka din ang nagsarita kan ni Pipita. Itay sapay ang mabisin ni Mami. Uray siya kat mabisin ako. Si kakadit ay nagluto? Sana siya tinagluto. Takasangsangpat talaang. At dalang nga rodin ni Pipita katulong. Kaya't ko ngayon to nagkasawa ta, si kati para luto. Amin na trabaho, ko amin na ni Pipita. Oh, kasano nga rodin no makumikumak iti trabaho? Amumat na tultulongak ni Mami iti negosyo mi. Kan mangisurak pa iti kolehiyo. Ado pa iti aramidag. Kasano nga rodin dayta, si kati kayat ko para luto. Sana problema dayta, honey. Isurok ni Pipita. Isurok tin kwa natin sikreto. No apay anay mas dagiti lutok. Adagayam nalipatak nga ibaga kini Pipita. Oh, anya dayjay? Di mo ibaga nalipata mo. Ha? Uwan gayam. Sana narigat na pagsaritaan dayta. No malipatak kun no jak tumasango. Ni mamin, ti mangibaganton. Saan pa'y anabayag apin manaw dahan nilit Amboy, Justino. Nabayag pa'y lang amin na nagsarsarita da itay makapangan kami. Abalayan ko namlat ng aminan. Marabian da ka no asumang patita. Pasado alas 5 nga taitayan. Saan na ngamin akayat amasip nga tanda kini Amboy iti dala. Naimbag tamo na day takot ni. Umas asidegan ti kaldawan ti kasarda. Amang ano ni Amboy pa'y lang tinagluto. Dahil ta tinagdumaan da kini Hanilet. Saan na pulos nga isman ti agluto. Ni Pipita tinagluto abalayan. Gamsak bay anang rabi kami. Nabayag pa'y anak kisarita ni Hanilet kini Pipita. Ano sano day tati kayat ni Hanilet, Pipita? Isuda ngamin kini Amboy ti amom. Kabalak met kiti nga raminin day ta, madam. Sana narigat agalgalan di bado ni Madam Hanilet? Ada sumagmamano amaong ni Amboy. Ada nga islak ti pagpanpantalon na. Dagitay na puskol nga islaks. Daytan madam. Kasaritak to ni Amboy. Dayto tinalipatan ni Hanilet nga imbagakan ka. Inton malpas ngamin ti kasarda. Ijay balay dati umuna apagyananda. Sa umakardan to dito eh. Ay, kasta ka di, madam? Sa adapay plano da ngagkasera. Ay, daytan, maulaw tipik ako nanan. Ang palinisamat nga umang bagiti amok. Makakatawag man ken Kamboy. Aton sa ngamin unay ti pampanunutam. Iso analipatam tinagtulagan tayo di kalman. Pud na launay ta kunam. Ngam trabaho laan. Saan asabali abanag.
Kaputa, si kalaan ti pangpangrunak, hani. Aho! At damat gayam dara mamanani o. Ang jak narwa mamakangag iti kasta. Gan sa anak abanag, may saak anabiyag. Anya? Ala! Nagsapa ka ngay mawag, tati amom katrumwartamanan. Sa pagkakatawaan na, namurmurayanak lang aron. No saan ka makaturogan? Ang mga norumwarta matlaang. Ay, saan? Kaya't ko ti agindang agmalmalam. Nagadumot pa mo spusan tapno makaturog ah. Bannog ag ti matak babaan ti panagbuyak iti telebisyon. Ag Facebook wino agbasa iti paket mo. Naimbag ka na panahon mo kadagita banag. Italaang man na namasangog. Iti December sa lang aginatang ko ti paket book. Aging ga itagatyak pa'y naukang. Kasta ka di? Sige nga Rodan. Bye. Daytaman nga minti kunag. Gesdan nyo ti kanayon armuar. Aglalo kat umas asidegan ti kaaldawan ti panagkasariyo. Ado pa'y nga ron tinaskan nga si Kaswan mi, mami. Ibaga, tada kamin kini abalayan hustino ti makaammo. Oh, kasano nga ron ti panangopisina yo? Ayun gayam. Numuna ta saan amay pibos ti pirmaan na papeles. Agtulag kami kini abalayan. Tano ada oras may intod lepas pangaltaw. Saan yun apakaringgoran dayta, mami? Makaammo kami ton kini Hanilet. Kaya't na lang amin tagina na itangal daw. Kasano ngamin adi mabanog kat inaldaw arumwar kayo. Ang mga nood adalang arod adi agsikaw. Ni mami mo't. Kahit anyang arod ti aramidam ita. Ang mga no kayat nakatulungan ni Diya opisina. Ay, kuha mami. Maturugak pa'y man lang. Kahit inton makaringak, tulungak ni Pipita. Uray saan mon atulungan? Kapailan na ti trabaho? Ti kahit ko asawan, isurok kin ni Pipita ti sekretok, no apay anaimas dagiti lutok. Kaya't ngamin ni Hanilet, agasawa kamin, kat siyak ti para luto. Ang isurok langan ni Pipita. Mo kadagiti ng kasawa. Ang mga no agkontra ti sirib da. May katlo ang panid pa lang ti basbasahan ka pakit iti. No magsil di kalugdag iti matak. Oh, Mabisinak man. Hanilet. Rumor ka kadimot laeng, kunak man wag malmalam ka maturog. Mabisinak nga rot daddy. Isa abim mango na. Ada kayo matgayam. Madamdaman to na mapana ki opisina. Da kumapay bimangon no jak na singa kadagiti taga-radyo angaw-ngaw. Nay, agdingdingag kayo kadi iti radyo, daddy? Di mo man na maawatan ang tikayat ko asawan. Dagiti man kaaruba ang nagpipigsa, ti sarita da. Kasla nagtitipon dagitay taga-sarat, taga-badok, kas kada taga-bakara. Ay na, nagiraman kayo pa iti sa bali. Talaga amat anapig sa tisaw dagiti tao kasla kanayin nga agbibinog ka. No, jak lang narik na tibisin ko Pipita. Ang mga no, jak kumapay na kariing. Ito no yala tatang merienda ate sa ganak delikado dagiti lupon tayo, sir. Naimas mo't tilutom. Pasado ka kanyak Pipita. Ang naruam ngaminan ni Hanilet itilutok. Ta saan kami pa'y ngagayan ayat idi, aw-awi sa kun amangan dito'y balay. Ay, mayat mo't ate pan nakasursurok iti baro apo tayo. Tapno may paraman kumot ka dagiti sumasarunan to may pagkatulungan. Mabalin kung tupay ti agnegosyo, tapno saan ka na mabannog akatulong. At dala sumagmamano a resipik. Angam dagiti lot-lotwam, kurang lang ka dagiti naimas nga ingredients. Mayat mati na panunot mo at tulungan ta ang mga sikaso kadagiti masapsapol iti panagkasar dagiti anak ta balayan. Malaksi na makainan na da makaaliwag saypay da tao. Tapno maliklikan ti kanayon na panagruwarda. Aglalo tani amboy ti agmaneho. Di lamamin ti disgrasya. Apay ngamin adi mangala iti driver na. Ay, jak ba na mo? Nagadungamin na turungan na. No adda ko man nalpas nga imbitasyon. Data ko maapay kitin dagibunog. Dala no dagiti bunungan ta it imbitasyon. Asaan tangam ammo ket Marirwanda adata ti agkasad.
Talaga si kaabalayan, nakaangaw ka. Naimbaglaan nga da pagsaritaan ta, Balayan Perpetua. Amangan ngamin no may sugelak no seryoso ti pagsarsaritaan ta. Ay, naimasa ka talaga tinaturog dati. Sumipwat gaya man. Ang mga no sa anak to na makaturog. O, kasla saan ka matanar na ka naturog? Tane, suyaab ka suyaab. Takayumot dati. Kagangay nagsuya abaklata. Ay, nagapuan nyo gayam. Imawag kita iti opisina yung rimwar kayo kano. Nagkuyog kami ka na Balayan Perpetua. Jakmet nga ron nakapagkadkad. Nakamin na nga si kaso nagitirumbang ko mga aramidan nyo itangal daw. Talagaan ni mami. Pagbalbalinin na nga ampoy ti asawa. Eh, jakman kaya ti lalaki madikdiktara. Oo, ngam no agasawa kayon ton kanamboy. Amangan mat no dikdiktaram. Ay, no siyak daddy. Sabalin asaritaan no ti inana ti sursurutin na. Saan matakas ta ti kaya ta sawan ti katugangan to? Amumat ng dechay. Kaya't na kayo lang iliklik iti kanayon nyo nga iruruar. Nyamot din ni mami. Kasarmi ko mga ruta. Nalpas ka no amin ng dagiti pinaramid ta nga imbitasyon. Mapantanto alaan inton madamdama. Pambaranta amang sarungkar iti pinaramid ta wedding ring. Kunti pinadaay ta trahe di bodam. Agibunong ta kadi adagusan? Mabalin mo't lat ta. Dagiti asidaglaan. Inton bigat dagiti adayo. Tapno santa unay amarabyan nga gawid. Agpalamiis kayo pa eh. Agyaman ak mami. Ngam ni Pipita ti binaon ni Amboy. Apay ata kayo tinangiyag ka dagitoy. Bada magamin nga isagsagana na ti balunan nyo ameryan tayo. Apay ang masapul pa ilaang mami. Nagadumot ti mataas na pagmeryandaan. Siyak tinang ibilin kin ni Pipita. Insurok ti pamayan na. Amumatan a culinary arts ti kurso daytoy asawam to. Hello, Madam Hanilet. Naimbagabigat yo. Naimbag kasi nung batang ti awag ko, Pipita. Amom at talo lang aldawan kat kasarmin kinamboy. Amok, madam. Nagdaras daw. Makabulan ko gaya mo nakatulong da sa Ramboy ka na Perpetua. Da kami kini Amboy, iti akin katulong kan ka. Iti lawas na pala nga imbagat kan ka. Umay kanto agdalos dito'y balay. Aglalo iti kwarto. Wen, ma'am. Saan aya akin nasarita na ka ni mami idi? Kalpasan ti kasarmi kini Amboy. Dito'y balay ti pagyanan mi. Kat sumurot ka, takatulong da kangarod. Sige, madam. Umayak tun dito balayo. Inton, madam na. Sus. Na ito yan. Agalis-alis akmay. Okay kakadi, Pipita. Awan samat nagyan ti pinggan mo. Kamangala. Napsunga kon, madam. Apo, nagado talaga si Sagana dasal. Nagado ti sangaili da nagkasal. So ada ito'y nalawa a function hall ti napilik apakaangayan ti reception. Barang kaskalabon ti Sagana ti kaadon to ti bindisyon dang agasawa. Parabor ko na mabalayan. Barang addan to adagos aputa. Sika aabalayan. Barang kumangarot. Umay ka, tama pantay tayan dagiti anak ta. Pipita, makamu kan iti bagim. Total, dandanikan umakar ijay balay. Ti amok no ti cellphone ko ti agriring. Ilan line mat kaayam. Man-mano ti umawag iti telepono. Hello? Ne, Hanilet. Nagbindot kan sa tinawagan. Siya nga agpaiso. Asino aya ti kaap-apam? Kat madaman sapay lang ti honeymoon nyo kini Amboy. Sa malim at gayam tinawagam. Pinagsasawan nakmata. Kumusta ti honeymoon nyo? Ay, siyempre. Ada ka di mat ag-honeymoon adi naragsak. Da kaminto pa'y kini Justino ket naragsak. Aglalo kini Justino. Sapay kumata maadaan kaminto adagos iti apo ko. Sige Garudan, bye. Madam, dito hindi pinatip tayo
kapiyaw. Iti sumlatan iti lamiseta. Ay, wen kayam. Kasarsaritak ni Hanilet. Ay, malagip ko. Inton makasangpot da amboy kan Hanilet. Umalatiw kanto iti balay ni Justino. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya ka di Pipita. Itayak pa lang nga umawawag iti cellphone mo. Iso nga imbagat kan ka nga iti cellphone mo ti pagsaritaan ta. Tapno saan amang ni mami ti pagsaritaan ta? Kakikitak lang ti cellphone ko, nagadukayan ti miss call mo, madam. Pasensya kayo. Kasama ka rin mo ti kwarto. Agrason ka pa lang. Denggam ti ibagakken ka. Talulaangan nga aldaw mi dito'y bagyo. Masapol nga umakarkan ije balay tapno may saganam anay bag ti kwarto mi. Sige, madam. Mapanak to ni di balayo itong bigan. Itamat laang, maawatam? Wan, at pakadagnod kan madam Perpetua. Oray saan ka nagpakadakan kwa na? Amo na dayta. Da kami mat at talaga kiniamboy ti amon. Surun kun. Nailawaan ko kit din ang pinagsasawan ni mami. Kaya mapadasak ti kastoy. Umaakarak iti balay da si Rustino. Paikay ka no ti umanapagyanan da si Rampoy kin madapanile. Palubusan nak ni Nana Perpetua. Kadagitay ka no agasawa ti talaga nga amok. Uray tagsubli akto ka na matla ditoy. Inton umakadagit ti agasawang agnanot ditoy. Ay, kaslak na umang. Itala mapadasak ti kastoy. Talungal daw talaangan dito'y bagyo, hani. Saan ta pa yung nakagatang Apolos ti pakalaglagi pantay ti ay ta dito'y bagyo? Masapol pa lang ay ha. Masansan nga umayak dito'y bagyo. Kunada nga rod. Kasla di mo pa'y naadakan ti bagyo. Nuawan man la ti maiyawid mo a produkto ti bagyo. Kas ko may ti strawberry. Kati dyan matla Trinidad tayan ti strawberry farm. Ato lang amin. Napudot sa ti ulom. Wano, ada ka din marikrik na. Nang manlagdigo sa ilatagtamagam. Masikog samot ni Hanilet. May sakton nga ama. Maragsakan lakit di dadadi kan mami. Oh, naimbag man tayo mawag ka. Saan na pa nagkasukat, Perpetua? Kapilitan nga urayak ni Pepita. Adamat nga di katulong me. Day taga binti niya awag ka ni Hanilet ka ni Pipita, Justino. At dadantod nito, inton may katlungal daw. Oray kumasaanan nga umay ni Pipita. Total, adamat katulong me. Isumat ti kayat ni Hanilet. Isuta talaga kiniamboy ti amo ni Pipita. Agam kasano ka nga roden. Linlatamat nga agdalos ni Pipita di tabalayo. Angam di pa ikat mabanlugan. Madin sa ato lagdag ti agasawa da ito'y. Oh, napartak kaglabas ti aldaw. Kasla hindi kalman lang ti panagkasaryo. Kaslang kurang ngarti do alawas a honeymoon mi kini amboy daddy. Ayan ni Pipita aya. Pipita! Isarap mo man dagiti maleta iti kwarto mi kini amboy. Saan pa simang pet ni Pipita? Binaon ko amapan makikenda. Impawasar ko kan ko na ko check. Tamo na matgayam ti agmaneho. Hani, sakton ti makamo amang isarak kadag ito'y maleta ta. Ganda dumapengen sang putta. Kumusta nga rod? Adda ka din? Ha? Daddy! Hindi magpagayo. Nabanong ka nagbiyahe. Ilad ko man dito yung sopa. Sige, ilad mo lang. Di kayo pala sumariti kwarto yo. Magpada kayo lagi di anabandog. Talaga anabandog ka, Hanilet. Nung makaturog ka iti sopa, bagkatan kanton nga isarak iti kwarto. Sigurado ka? Kabaalan na kabagkatan? Nataytayag ka ngam siya. Ngam dakdakal di bagi. Nadagsana. Hanilet. Abay, akas na di pa nang kita yung kada kami kini amboy, daddy. Amang ano niya ti pampanunutin nyo. Ipipita siguro tayo dyan nagbusina. Malat mo bang tituro ko?
Turpo na yan, Pipita. Sige, panawan kayong talo katak petikate. Saklatan, Daddy. Siya ko ng boy, amok ang nabanog ka nagbiyahe. Baliktad sa Daddy. Ni Pipita, ti pailukatan itiruangan, kati so ti katulong. Awan nga rod tulbek na. Sige, mapan ka na ti kwarto yung ka ng boy, tap na magkaturog ka. Maturog pa ni Hanilit a pinanawak, Mami. Umay ko yag ti sarabuyo. Ay, naglailo kitin ti anak ko. Ay, agyama na kamboy. Asla naggapo ka mo ni ti abron tatapay sarabok. Oray saan ko mananaak. Itala ang maamiris ko, Mami. Nagtalinad ko man ni Pipita dito'y balay. Adamot katulong dahi di balay da. Da kayo atalaga ti amo ni Pipita. Awan ti mga sikaso kada kayo, Mami. Ada nakasarita amang ibelta kanya kabayatan ti kaadayo iti sidong ni Justino. Di pa ka tubli gastos, Mami. Sildan mi ni Pipita. Sa ti alaan nyo katulong. Agdalos lang mo ti aramidan na. Agluto pa yan iti kanin na ta agmalmalamot nga awanak dito ibalay. Bayan nyo, Mami. Kasaritak to ni Hanilet. Amang mabalin nga agsubli ni Pipita dito ibalay. Sikat ti makaam mo. Saan ko maaday tati saan nyo apag kinaawatan? Awan ti mako nag-iti kinadalos ti namay am iti kwarto, Pipita. Nabang lumay. Kasta ti kayat ko, tapno awan ti agbali na problema ta. Uwin madam, aramidal ti trabaho. Nakitam gaya man, nagiti ado amor nga insangpet mi. Dua amaleta day jay. Labaan pati saan may anausarta na ang tut dagi jay. Kayat ko agalgalam. Madam? Apay akitaan nakiti kasta. Agreklamo ka kadi? Saan madam? Inaktulot ang arudan rogyan ti aglaba. Anya ka di ti orasan. Awan pa'y pulos impaunat ko. Mangan kayo kaditin na pawi. Ada naluto si daan, madam. Agkape aglatan. Ada insangpet mi kiniamboy ama saramsam. Dayjay latan ti pamigat ko. Ay, talaga pagalgal amin ni Madam Hanilit dagiti paado dakin sa ramboy. Sapay na ka daw. Saan man kiti na rin ito unay? Galgalag na basin. Mayatan. Tsakmat nga ron makapagreklamo. Nga nga ron. Talaga kastoy. Pipita. Ay, sir! Kunak na napan kayo ng opisina? Nagsubliyak ta nalipatak. Diya kung nagbusina ta dami tulbag ko itigyan. Apay nga galgalgal ka. Nagaduday ta na baam. Apay di washing machine. Perdi ka di. Saan sir? Kastoy magpimbili ni Madam Hanilit ka panang labak ka dagiti bago na. Isos, parparigatom laeng tabagim. Saan naman ang makita no kasano ti panaglabam? Malasin na nga rod no ginalgal mo. Wano linabaam iti washing machine. Nagkapo ka man kaya man iti palayo. Mailiw kan sa unayin kini mami ma. Di imbagam kumakanyak na nagkuyog ta. Pasensya kan. Saan ka nakapagpakadakin ka? Inton maminsanan ti panagkuyog ta. Kadwatan to ni Pipita. Anya? Agang-angaw ka kadi? Honey, aday bagak. Diyak na panunot da ito eh. Adamot katulong mo. Agtalinad ko malangan ni Pipita ijibalay. Data ti akin katulong kini Pipita. Saan ka man na makipinapilit? Siyak ti matungpal. Si Kati Amboy, maawatan. Urayam nga isublat pati agyan ijibalayo. Uwin no, makaaw-awid ka. Napasama kanda di ko idi nga agsupa di ti sirib yu ka ng boy, Hanilet. Nabit kayo pa nga kasawa nga addan dagiti di yu pagkinkin na awatan. Kakasano asa anak ama surundadi. Da kami ti amo ni Pipita. Ang amawan mo't mangibulta, wano mangitrabaho ka ni perpetua. Nang runa kat agmamesa. Ang mga nuat na makunana. Anya ko mati makunana kat amo na matdayta. Agpada kayo ama sirib. Nagbasit dayta ba nagasaan nyo apagkinkin na awatan. May ramraman pa ni Pipita. Iso nga rod, asurutan naklangan ni Amboy. Siyak ti babae. No anya ti ibagak, siyak ti masurot. No day talaabana, Agustino. Awan ti problema. Tangayadan nakasaritak amang iwelta kanyak. Naimbagman taman nakaawat ka abalayan. Nagasa ti katulong mi tabi masit ti trabaho na.
Gayam kasano nga roda ninton makipagnaigdakin ka. Di maawanan iti trabaho ti katulong mo. Swelduak la tayo jay, tama no lang nga oras nga trabaho. Naimaglaangan nga dagdalos. Kung saan pa'y di nga inaldaw, tadamot sa bali at trabaho na. Kita man lang agpaiso tinagagat a tao. Angam kasano nga rodan nga iti panangan mo abalayan. Sigo ta sa anak nga agaw-awi di jabalay. Uray ni Amboy. Ad-ado pa'y di pakakumikuman na ah. Agyaman na kita makaawat ka abalayan. Awan ti problema iti dayta abalayan. Makaammo akton a makisarita kini Amboy. Nasaya at ti panakisarita kini Justino. Ammo nala ko mga umarngar-ngarak. Anya, mami? Apay nga ngumarngar kayo? Kat saan kayo mat nga aso? Amom la kayat mga alay-ayan tirnak. Ngamdak magustan ti ukali ti asawam. Awan ti problema kinihanilit, mami. Kahit ko lang saan kayo amarigatan. Saan namat akayat nga ipabulot ni Pipita? Ibagang pailaan awan problema. Talagang awan problema, mami. Masapul ko asi ka alalaki ti masurot. Kano aya nga umay kay agyan ijebalay. Jak laki di pagpainin ti asawam. Talagang sa apod no tay kunada, mami. Daadan kun iba ti kagagasatan nga agasawa, tawan katugangan da. Mabalin nga't pili kano niya ti kayat mo, Pipita. Oray na damat ti katulong mi kini Daddy. Kaasi ni Mami. Di kayat yung asawan, madam. Ibaon da kang suble, di balay da Madam Perpetua? Pagpilyan ka nga, Rod. Saan ka nga ibaon? Mabalin matlat daw, reyan niya. Awan mat ti pagbaliwan ti trabaho. Dahita ti bidtot mo, Pipita. Nakita mat nga tanong kasano ti kinaingat ko. Di mo laam mo ni Mami. Sige, agbalkot ka nga rodin ka dagiti badong. Ngamdalo sampay anayin bagday ti kwarto. Inton maminsan nabigatin nga malati wag madam. Aglabak pa'y ka dagiti bado yaw. Kan dagiti badong mat na. Makamu ka. Noon niya ngamin ti pangurnungam ka dagiti murang mo ah. Ilasin mo dagiti kawis mo. Kan uray at kanton iti balay da Mami. Awagan kanto nga umay aglaba. Nagrabi ikalaki din na simbangpat. Kaslawan mo templano masangpatan na. Mabalin ka di asaan ka asangpatan, honey. Kat asawa ka. Aywan gayam. Agbiyayak inton malam no Biyernes. Ada kontrata ka trabaho. Nagadulakit din na kayat mo nga aramidon. Tapno may sa titurong mo. Tulungan naklaangan amang imaton iti daytoy pampanunutek a negosyo. Oh, anya? Negosyo? Tultulongak ni Mami iti negosyo na. Ang saan aday tatilinyag. Kinarigat yag negosyo itan. Basta, dayta ti kayat ko at tong palan na. Ituloy ko ti negosyo. Mayat ka man wino saan. Kan oray saan nakatulungan. Kabailang. Wan, amo ka masirib ka, honey. Kabailam dayta. No kasta? Ipilit mo ti kayat mo? Balkutam nga rod amin na napagan-anay mo. Anya? Apa yan? Day talakit din ti pagsinaan ta? No bye-bye anak maglatan ka dagiti napintas a plano para iti masakbayan ta. Iti anak tanto. Agdadagsang ka ka din? No kasta, masikog kan? Agyaman ak. Pudno ak matla alalaki. Kaya't ko asawan, anaya kon alalaki. May saakton nga ama. Maragsakan lakit ni Daddy kan ni Mami. At danton apo ko da. Anyang agdadagsin ti bagbaga. Magagaran ka matlauna yan. Diyak pa'y nakasagana nga sikog. Saan ka pa'y nakasagana? Uray ka na panganga. Tunukan, maitulat ka iti amok anak dilak ti pangana. Saan mo't kumaa? Diyak pa'y kahit ti matay. Awan pa'y anak ta. Kahit ko pa'y amay matangan ti dadakkel ti anak ta. Kakidyag balkotan. Ano, sakton. Palubusan ka. Ngam panunutam anay bagti imbagak. No di mo kaya't nga agkontra ti sirig ta. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nangag ko tinagsaritaan nyo nga agasaway drabi ihanilet.
Naturay kalaunay ti asawam. Nasaysaya ati ti napanunot ko, Daddy. Ngam ti agala-ala ti panunot ni Amboy. Nagado ti kayat nakaramidan. Sukat nga ta, saan na ka masikugan ha? Ngam anya day jay kunam, adi mo pa'y kayat ti agsikog. No mabalin, saan kumapay, Daddy? Kaanon to pa'y? Manutawan mon. Basol ko pa'y? No nagladaw tumot ni Amboy, nagparang kanya. No saan may agasat ti maadaan iti anak? Awan maaramida. Uray tado ti anak ko iti bunya. Mayat mat no mangampun kayo. Angam nasaysaya at matlang amang no addabo ko yung anak. Sino nga mintiag ko na amang ampunak, Daddy? Ambarakot. Ngam no sa anak ko nga agsiko. Kasla anak ko mo tan, nagiti anak ko iti bunya. Kunak mo siyempre ka na di kwarto yung madam. Anda kayo pa'y matlagayam dito sa alas. Sa nagpahingarod ang makaturog, Pipita. Ay, nagbayag ka na naginaw. Nagdalusak pa nga man iti kusina, madam. Ay, malagip ko man kayang. Naimbag ta pinalubusan na kanihanilet nga agsubli dito'y balay. Kaano-kano nga agdaagda dito'y balay. Awan mo tinay magana kasta, madam. Nasyan lang ni si Ramboy kada kayo. Awan ti kadwayo dito'y balayaw. Nairanrana mo ta nagpakaada ni Tarsing ang mga bilbil ta kanyak. Sige, hingkaaginanan, taamok at namannog ka. Sumar kayo, sir! Papanan nyo ka dahil nagdakal matamalitay, yaw. Madan sapay traveling bagyo. Siya kung ti makamo amang isir ka dagito'y Pipita. Ure imbatik ko malatang aminan iti kotse ti traveling bag ko. Ungayam, ni Mami? At dahil ti kwarto na, sir. Isupay ti nakangagiti pa nagbusina, yaw. Nakalagit ka man na si Marungkar, Amboy. Saan mo matakadwa ni Hanile? Ne, apay day ta amaleta. Pinagbalkot nak ni Hanilit, Mami. Anya? Ala? Anya pa'y. Inmalitak amin ang apagan anay ko Pinagtitipon ko dagiti na dalos kan namurang. Makaamunton ni Pipita amang lasin. Apayan. Anya tinapasamak ka ta kayo agad sa awa. Ay, aguray ka man, taawagak ni Justino. Ay, Pipita, kita ang mano at dadunor iti rupa kang tangad ni Amboy. Nang-nervyos kayang samat launa yan, di binalkot ni Amboy, nagitibado na, Mami. Ay, talaga nga inawaga kadagos ni Justino. Kunak no anyakit din tinapasamak yo. Ad-adan tinervyos ko, tayak na awagan ni Daddy. Kasi nga ni Daddy, Mami. Mabaybayan na malubat sa cellphone na. Imbagak ti kasjay iti asawa, taplanok nga agsubli kami dito'y balayong, kapo iti ipapanay di Manila. Ay, kat, nasaya at isublat da kapag yanan. Talagang ata saan mi nagkinawatan kiniampoy, Mami. Saan nakadinangag? Kasarita yun to ba? Apay. Anya day jay? Ada nga min pampanunutag a negosyo. Iso ako nagkiniampoy. Tulungan naklangan nga negosyo. Saan nga agalaan na? Nagadong amin ti kayat ng aramidan. Napintas matay ta asing-asing mo. Bayam ta, kasaritak to ti anak ko. Kasarita yun to makasangpat, Mami. Saan nyo asingaan iti napanan na? Imbagakan ko na, apalubusak iti papanan na. Panunutan na anaimbag ti singasin ko. Sige, tulungan kantong agpanuno. Saan ka amadanagan, Hanile? Siya ti makaam mo. Ang talagat kada kayo, Mami. Amok, apat yan na kayo ti anak yung. Pasensya ka lang kuman no Jack na sungbatan ti awag mo. Kanayon ang mabaybay ak amalobat ti cellphone ko. O sarak lang amin no adda na patag nga awag. Agpadata negosyante. Ngamday tati saan ko may palubos. Napatag kanyak ti cellphone. May panggap na ito'y iti timaod a problema da iti agasawa balayan. Kinasarita ko ni Hanelet ang kasaritak tumanan.
Nagkariak matken kwa na, akasaritak to ni Amboy, intun sumangpet. Ag tinulong ta makisarita kadakwad. Talaga nga ag kontra ti sirib dagiti anak ta. Dita matirigat na no agasawa ti agpada masirib. Napintas ti plano ni Hanilet, abalayan. Nasaya at mat dagiti aramiden ni Amboy. No panawan ti krisis, saan nga agbisin, paado ti amuna a pagbiagan. Masapul nga agtunos dagiti agasawa. Saan dakit di nga agkonkontra, abalayan. Ni Madam Hanilet. Sus, may naksamot man tayo naglaba. Kunak na no dapat panan na. Agduwa nga orasan nga glablaba ka, Pipita. Saan ka di pa yan alpas? Maudi na ito yan, Madam. Nagawgawak mo tan kan na ibilag kundi datuma. Apay namin ati mo pala paggigitanan tapno mamaminsan di pa nagrigat mo. Ado nga min dagito lablaba, Madam. Agreklamo ka kadi, ha? Saan, Madam? Inununak nga min nalinabaan dagito napupusko, labado yaw. Tama baybayag nga magadagi jay. Inlasin ko dagito puraw, kangan naging face. Kasta nga min tibagam, ah. Saan mo mat ngamin nga ilawlawag ana imbak? Ada ka di, pangipaunan nyo kanya. Ada ko ma, siyaklatan din ang isagana iti merienda. Dinaanan ka dito'y paglabaan, tasak ti mangigalgal ka dagiti, akin unang kapagan anay ko. Agawaam kiti taglaba. Ay, nakarkaro kumapay ti panunok ko, ah. Nujak tinumpal timbili ni Nana Perpito, may pisok ko iti washing machine, dagiti napupus ko lapagan na anay da Madam Hanilet. Ay, duwada lang ay labaak. Ngam, apaw, naglaing dang agsukat. Mamin, ano agsukat? Dati ito balay. Kan pasaray mamitlo arumwar iti may sangal daw. Sukat, asukat iti bado na. Agkara sukat. Talaga nga inururay at ipanagawid ko niya, mami. Saan aga po tamailiwag. Ang kahit daka kasarita, may panggapitisan mi anak kinaawatan ken ni Hanilet. Rumbang ngamin, agtunos ta agkasawa, anak. Napintas ti plano ni Hanilet. Inik ka nakakumamot iti gundaway nga agpanunot, ah. Nakapanunot akon, mami. Iso kasaritak to inton sumangpet. Nasaya at nukasta. Para iti pagrangayan ti biagyo. Kan barang maikanda kamin tumatan iti apo ko. Anya? Irugim latan ti pampanunutom ang negosyo, Hanilet. Kidawag, apabusoyan nakpailaan ka dagiti aramidag. Kat no maparangay mo, di napintas. Ket, baliwan tuman ang tagpanunot. Makamu ka. Agungat kan sa manan. No, malagip ko lang aro di pagtultulagan tati panagkasarta. Namin ano adinamag ni Daddy no sigurado asikati kayat ko apakiasawaan. Agtuagan sapay na talaga alalaki ka. Anya? Ay, gapot akastoy tigaraw ko? Uy, saan ka bakla, ah? Nakarkaro pa nga rin yung babae nagbali-bali ti panunot mo. Makamu ka man langan, naanya ti kayat mong aramidan. Takid di ngaminin pagsirbian ti sirib ko. Anya ti serbina nagadalat. Naimbag ta nakapasyar ka ba na balayan? Dito'y ka namang rabi, eh. Pangururayam kini Hanilet. Oh, alaman nga ron abalayan. May iliwak matan kadagati putahe ni Amboy. Talaga analaing nga agluto. Dahita nga ron ti inadal na. Agam nabayagan adi nagluto, takanayon matama kumikom. Adamat ngamidan ni Pipita. At adda ni Pipita ti aglutluto iji balay iji. Angam sinurwan ka nun ay Amboy kadagiti recipe na. Anya ka di nga oras asumangpet ni Hanilet. Pipita! Nakaluto kan samatan. Umay kamat! Nakaluto ako, Madam! Ay! Nakaluto ako, Madam! Agito sala ka din? Madamdama piit. Urayan tayo ang makasangpet ni Hanilet. Anya ka di nga oras asumangpet ka no? Yak mata mo, Madam! Saan kumot adinaman? Apay ngamin ani Pipita ti pagdamag perpetua ni Amboy kumaa. Awan pa'y nga ni Amboy. Agpada da arabiin no sumangpet da. Manipod na irugi ni Hanilet ti negosyo na.
Pasaray agtengan ti Rabi no sumangpet. Jak na po ti isasangpot mo iti Rabi, Hanilet. Parbango nun, hindi nadlaw kong adda kiti abay ko. Saan ta nakapagsarita? Nanaladaw ka nakariing. Kapo iti banog kang puyat ko. Nasapa ka rin, Mar. Tada na patag nga inasikaso. Tulungan na. Di saan ako mamarigatan? Marigatan ka, ya? Ikat no, nagsirib ka. Di bagit nga rin ti marigatan. Ang saan na bali? Masirip ako man. Oo, nasakit sa man ang tinakam mo. Ay, tagawan ka niya. Hindi ka mo ti maluksang. Ay, marabian ang gaya masumangkot into na rabi eh. Ang mga numi anak to pa yun ni di opisina. O sige, oras siya marabyanak mat. Agpada ta. Ay, nagmayat na talaga ti pa nagtungpong ta. Anya? Daddy, saan kayo nagtuktok? Talaga gaya mga adda ka dito yung balay, Hanilet. Alas 5 kanupay lang itay simangpet ka. Narabian kayo manita, Daddy. Nabanugag namin. Mas lang guri-guran na pa eh. Ay sos, nagagat kan tumot lang amin unay. Day takat ti maganap mo. Di tuyak nga umyan, Daddy. Apay, mailiw ka kanyak. When no, adda problema yo kini Amboy. Masuhunak iti day ti alalaki. Impampar ko nga ado ti aramida kaya opisina. Anya kadila una yan ayat ti problema yung agasawa. Saan na ang kayat asurutan ti kayat ko, Daddy? Aramidag ti kayat ko. Ay, andaman kit di awagak. Kita agman, ti aramidan na iti daytoy anapanunot ko. Anya ti ko na ni Daddy. Apagbit mo't lang ti panagsarita yo. Saada na nagpaot ti panagsarita mi. Tada ka no ni Hanelet iti dalan ng agawid. Ijay balay da ka no nga imian iti Rabi eh. Anya nga tatipod no? Kunak man no ijay opisina naturok. Sikaki di ti rumba nga pagdamagag. No anya ti mapaspasamak yun. Kwa mami. Nasakit ti nakam na kanyak. Bayan nyo, kasaritak to inton makasangpat. Sir! Madam! Kawawag ni Madam Hanilet! Ankita kami kano di tarwangan? Anya? Naimbag ka pa eh. Tawagan na pipita. Ay, anya dayto yan. Papanan nyo ka na. Di na matimbaga, Madam! Apagbit kami kano lang! Agkuyog kami to kano nga agawin! Kasaritan nan to kano ni Sir! Umay ka, Pipita. Dumsaan kay ti kotse. Kumuyog ka kanyak tap na makita mi ti unag. Wan, Madam! Wow! Nagpintasan di makita! Nagduwa mo yung kan maseta sa nagdudumat sabong na! Nagkulang to pa iti Bermuda kas! Imbis at ibalay ti umuna adayawag, di mag-adlawlaw na. Ay! Naglamis nga roditi, Madam! Kadaanan abalay day ta, nung pinapintas da. Kukwa ti pamilya ti gayam ko. Kaputa mapanda ni Jay Chairman eh, agsapsapol dati agkasera. Nalakala nga makapagsarita kami, taggayam kami. Madam, agkasera kayaw? Wen, kadwa ka agkasera dito eh. Ay, anya nga tang timapumpanunod ni Madam Hanilet. Apay adwa tayo lang ay Madam, ni Sir Nay. Umay kakitik, nagado adam tamagap. Masapol akadwa ka, tap na katulong ko. Ay, adda nga ta problema na kita kasawa? Agkasira mo tan ni Madam Hanilet. Ay, may ramrama na. Wow! Nagpintas sa talaga. Dahito iti ara pa apag abalay. Anya ti makulang Pipita. Talaga nagpintas, Madam. Naglawa di salas. Ay na. Nakalawlawa talaga. Kan saan unay anapudot ta? Naglawa ti pagpusipusan di angin. Nga masapol ko lang ti aircon, Pipita. Sigod magkit di nga the aircon iti master's bedroom. Kaya't mo ka agyan dito, Pipita. Siyempre, Madam. No sa di no ti pagyanan niyo nga amok, surutin kayo. Saan aday tati kayat ko amang nagkan ka? Kayat mo, wano saan? Kayat ko, Madam.
Kasta, ti sumbat mo. Umuli ta iti agdan. Ada iti nga to ti master's bedroom. Ti kwarto iti abay ti master's bedroom, ti pagyanam to. Tapno, nalakalaan nga awagan ka no kasapulan ka. Ay, talaga asaan na magawidan ni madam iti kayat na aramidan. Itulnog kanto iti balay damboy. Adan to pa'y ngamin papanak. Rugyan ton ti mangimpake kadagiti badok, ken kadagiti badong pipita. Inton bigat matlaang kat kumakartan ditoy. Kumita kanto ti pangikargaam kadagiti murenta. Uwan, madam! Pagsisinaam dagiti murenta pipita. Maawatam? Uwan, madam! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Katulong at lang. Katno niya ti pagayatan dagiti amo, tumapalag. Naman niya nga ti problema da madam hanilit kan sa Ramboy. Hindi pa nagsasaw ni madam. Saan nga muna sir nagkasira ni madam? Pipita! Ay, ni madam. Sinurot na dito yung kwarto da sa Ramboy kan madam hanilit. Ay, madam! Tulnog na kamit gayam ni Hanilet, Pipita. Sa pimanaw matlaag. Napanan na kanupay laag. Ani atar aramidam. Among kamas daw kayo dito, madam. Nagkuyog kami kan madam hanilit. Ano pa niti pagkasiraan na? Pagkasiraan ko na. Wan, madam! No, ata kaya tiyo damagan, may panggapiti data. Ni madam hanilit lang, ni pagdamagan niyo. Isuti at dama kay lawlawang. Ay, awagak man ni Abalayan Hustino. Ang mga nadam mo na iti daytoy. Anya ay iti problema ta nga gasawa. Mamati ka kanyak, Abalayan. Awan amok iti dayta. Kabayagan na jak nakasarita ti anak ko. Anya nga tati nakapampanunutan ni Hanilet nga kasera. Malagip ko, at na plano da iti dayta. Agkasera da kanupela ang payat ti panakay patakder ti balay da. Agan awan pa'y matplano da kagbalay. Kan saan nga amo ni amboy dayto iti panagkunag. Panagkunam laeng. Kan apay asya kipagdamagam. Sa kumati agdamag ken kata isuda ti kadenden na. Oray imbaga ka ni Perpetua kumati agdamag ken ka ta isu ti kadenden nayo. Hanilet. Pagdamagan ka lat tata anak ka. Kasla mas daaw kayo unay, daddy. May mayat na bukod kami kini amboy. Angam saan kanumat nga ammo ni amboy dahito ya planom? Kundi amboy ti pagdamagan ni mami Isu ti anak na. Pagdamagan dak ta anak dak. Anya? Injaya nga ruti gayong ko da jay balay da tawan agyan. Panag ko na kanilet. Adda problema yung agasawa. Ni amboy laan da problema na, daddy. Siya, awan ti problema. Aramidak no niya ti kayat ko. Ang mag-asawa kayo kani amboy? Asawa na klaan, daddy. Ano ka ginatang? Dahito yan ti kunak. Ay, panagkunak talaga nga agkontra kayo iti sirib. Panagkunayo lang data, daddy. Masirib ni amboy. Ngam, sabali ti sirib ko. No dahita ti kayat yung adamagan kanyak, mami. Kinasarita na kumani di balay. Nasaya at mata nakapasyar kayo dito kasera. Anya ti makunay ti dito balay ti gayim ko, mami. Oh, napintas. Makapasalibukag itirik na kapo kadagiti na duma-duma amuyong. Napintas ti pan naka-landscape na iti aglawlaw. Madlaw abak nang ti akimbagi. Kasto iti arapa abag abalay, mami. Nalamis iti mata, iti uneg ti balay. Kasi ti baba, ada salas ken beranda iti salas. Mabalin ba iti mga ramid iti kusina ditoy? Dahita ti planok, mami. Tangay, andamot ito yung ato ti master's bedroom. Nalamnamis ngamin dito yung ato. Tanalawa ti pagpuligusan ti angin iti batog ti salas. Malasin na baknang ti aking balay.
Dalawa da ito'y alote. Saan anarigat ti umuli iti spiral nga agdan. Ngam no, tumamdag ka iti baba. Kasla maliyaw ka. Nalaka mapakadaan ti sumrek mama. Iso asakbay ama asit ganda ka. Nailam mga mon. Pepita! Mangisagana ka man iti merenda tayo kini mami. Itam to pailaan kat neda papanak. Umanat tapay kiti. Tapay lang awagan na ka. Excuse me mami. Naklasong batang ti cellphone ko. Ay, nahiyaw-awan lang arudi di tayo kaya't ko kumaadamagin kinihanilit. Nalaingan ang istorya kanya. Talaga anapintas mo at da ito'y abalay. Ay, nabannuga ka nagbiyahe, mami. Kapilitan na nagbiyahe ak. Tadupay tinaramid mi idirabi. Langam nga agpaiso tinapannog. Sige, sumrek ka. Siya kung timangguyod ti maleta. Ay, nagsapa ngamin ang naturog ni Pipita. Anya pa na ti oras. Iso ko mati nang ilukat iti gate. At niya nila. Ay, saan mo nga arapaapon nga iso timang sabat kan ka itirida. Makumikom ti asawak, mami. Amang ano saan pa asim mangpet. Talaga di mo mauray asang petan na ka. Mami? Isuda ka ni Pipita at dadan iti pagkasiraan da. Pagkasiraan ko na, mami? Kung nagtupay saan mo nga mo. Anya ti problema yung agasawa. Saan kayo amawatan? Anya ko mati problema. Nagtulagan mi kinihanilit idi. Nga agkasira kami ton. Ay, mapana kung maturog, mami. Talaga nabanugak. Kaslawan bibiyang ni Amboy. Nagtulagan da nga talaga. Wino, saan dala akayat nga ipadlaw nga da saan da nagkinawatan. Talaga marabyan ni madam. Kinunana pa ikiti tayo, jaktun orayan, tada ka no tulbag na. Alawang makiti taglawlaw. Ataw mawawag. Hello, kamutaw! Kumusta, Pipita? Ay, kastaw, kasirsir ko dito yung kwartaw. Ururayit ni madam dito yung pagkasiraan na eh. Ha? Pagkasiraan ko lang. Wow! Ang kasira ko na. May kami nagyan dito yung balay tigayim na. Hanapan na amin na ni German na eh. Mayat dito eh, nagaduti mo yung. Ang mga numapalin pa'y tag-garden din Ay, mapalin mo't nga taka mo tao. Pasig mo tamasito sa nagdudumati sabong na ti makita. Nagaduti orchids. Nabanukid na po yata ng Pepita. Isa nagpahigag iti kape diti kwarto. Yak na po, tanti sa sangpat siya, madam. Talagang sama kumikom kaya tinegosyo yun. Rugrugi pa lang amin. Namun anak ko mga tulungan niya po. Dahil tama ti kayat na. Di kaya. Hi! Kapi ka lang, di pa may gatyaw? Uwan, Pepita. Ituloy kong tumat ti maturog. Oray, sakbay ton ti pangal daw arumwara. Ay, no saan kayo mamigat? Sa park lang aro ng tiyang loto iti pangaldawan. Saanan nga ang angaw da ito'y abalayan. Saan nakamaragsakan iti mapaspasamag kadagiti anak ta. At dalaki di problema da. Maibagag da ito'y abalayan. Hanggang saan nakumaa kagura? Anya ka di dayta? Ni Amboy, iso ti makita nga ayan ti problema. Di ka di mailiw kaniya nilit. Iso kuman at mapanmang danon. Maawa atang ka, no? Da, pamabalaw mo iti anak ko, abalayan. Amboy, ti lalaki. Iso ti manglailo iti asawa na. Ay aywan na ti asawa na no adda nagginuraan da. Ken saan da nagkinaawatan. Ang bayang. Tasyak ti mangipamuspusan. Sige, abalayan. Kasaritak met ni Amboy. No jak maawagan, ibagam to nga adda pangawisak ken kwa na apagpasyaran, abalayan. Sabali lang agpaiso ti bakna nga niya, Amboy. Maaramid na ti kay kayat na. Podno laonay deta kunayo, daddy.
Saan lati kinadakkel ken kinapintas ti balay ti dayawak. Nangayad ti aglawlaw. Nakaparpariir gapo kadagiti na duma-duma amuyong. Ken pasiga Carabao grass ti mapaypayat. Saan na Bermuda grass kunam? Sigud nga tangag tartaraken day tinwang. Pinagkatawat ak iti daytang imbagayo dati. Nagmayat tada pagtugawan iti nagbatan dagiti moyong. At palamiyas kayo pa sa Rustina o sa Rambaw. Iyamat naman kaya't dagyan ito na. Agpalamiis kami. Kat no nagpariir lang arudan. Agmerienda kayo nga ruta. Awan anyaman na Pipita. Sana ka mabisin. Respetaran ta ti insagana ni Pipita, boy. Manganta. Aging gaya ti adda mabali na makan. Oh, cake ko naman. Ni Madam Hanilit, tinangluto dali tayo di Rabi, sir. Nasapa simbang ko di Rabi, kat. Yung nasapa mo't lari mo, Awagan man gati ti anak ko. Ipakaamom ti kadami. Daddy. Amangan no masingay ti panagtrabaho na. Siya akong ti mangawag. Pipita, adaman malagip ko. Mayat sa amat na pagmulaan ni tinateng kan pagtarak na ni ti baboy kan baka ti daduma apaset ti aglawlaw ti balay. Ay, unya ron, sir. Nagsaya at kagaba ka sarsarita. Lamnay, no diyo kayo tasagidon tinda sar ko merienda. Isa akon ti mang merienda at mabisina. No saan pa'y ani daddy tinangipamuspusa? Di mo na iturod ti pimasyal dito'y balay. Amok na niya ti gimuraam. So napanunot mo ti agkasera. Saan ka di aday ta ti kayat mo? Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Katkasta akmat. Kunakmat idi nga irugimlat tan tinapanunot mo ang negosyo. At dala na patag nga si kaswak. Uray sa anan. Siya kun ti makaamo iti negosyo. Kainton makaurnungak. Kumita ak itinalawa agatangag. Katkastoy abalay ti pamilya ti gayem ko ti pamaya. Alan Anya ayat ti kayat mo, amboy. Pakawanan na kun Into nagsubliak. Awit kunton dagiti pagan-anay ko. Nalabaan to pa yan. Linabaan may ti washing machine? Oh, masapol pay lang aya. No kasano alinabaak dagiti kawas ko. Ay labaak to pay lagayam. Awan problema tan kadagiti anak ta balayan. Dalagamat lagay marisuten ti saan da pa nagkinaawatan. Nalaing ka talaga, balayan. Dahi tati pagyamanak ta sa anak masagsakit. Angaw ko lang dahi ta. Angam awan anyaman na lakin ka ni Amboy ti pinarukma ni Anilet. Adakadakwadan dahi tagagasawa. Napintas ba ti kaya ta mapasamag ni Hanilet? Saan na dakes ti rumukma no pagimbaga na balayan? Pudno launay dahi ta balayan. Madi ti agkunkontra, tama apektaran ti panagdenada nga gasawa. Ay, nakiktot kayo sama na nakakita kanyak, senyorito. Amangan mo tiyan mo yung katalalya. Dahil ta kinapintas mo, Pipita. Mapagbiddutan ka nga alalya? Di kabutan mo katay si bibiyag. Anya nga aldaw dahi di ata nadlaw ta nga mararubayan, Pipita? Hindi naman sa nga daw, madam. Naira na ite nga gininsayo Inasiggan na. Nga, nakalalo rin mo tapi manaw di sa balyatawa nakita. Karatista ka mat gayam, Pipita. Ang dalabasit saan? Planok at tulungan ka kung mga gluto, Pipita. At dama tumawawak. Siya konti makam mo. Di, anya. Masapul alaw-lawagam amboy. Sikan, di makaamo at tumulong at luto. Siya konti makam mo makisarita iti dahi ta umawawag. Hello? Sige. Inton bigat. Inton bigat ka no. Agtitinulong tayo nga ron nga gluto. Awisan tantupay dadadi ken mami makipangan. Itaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumaradong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di tag like ken subscribe. Ken pakishare met time dahil nga video tayo.
Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingig.